Rand tips when I shampoo. I can not tell simple how can I make one open a document. Also, I'm taking a villa home. I can have the docajeno, a achimatata high. One of you make a mouth. They make a mouth to Kajeno. It was the holy Jenna Hen, Haki Swari. How did you that dog? Huntle Maracatili hand. Oh, yeah, I would have any general fool in a the night of Christmas. Oh, this is a okay. From that ground, Christmas. You must be on Jimmy. One of what would that? A woman that is Mammy Dumelang said it up Facebook, okay, Pastor November and Victoria's Faith Ministry. Pastor November and Victoria's Faith Ministry. Ke life mo ha ke mo ke na mosipong. Momamedi wa Motheo FM dumela hohle mo mametsong lo hana teng ya dumedisang ke mpomotseng ho tswa ka kerekeng ya Victoria's Faith Ministry. Yeah, mamedi re a kopana he hosane le a tseba re hosane ha ke be le tshebeletso empa ke ba le tsela ya go kopana le batho mamedi ba batlang hore ke ba thuse ba batlang hore o bua le nna ba batlang ho rapelwa ba batlang ho lokollwa le ba batlang dula fatshe le ba batlang dula le nna fatshe mamedi wa ka ratang ene le mo mamedi wa Motheo FM a sa le ba le hore di product di teng e leng dintho tseo di sebedisang yes a holo gore motho a tle a ikemiseditse ha o tlo kopana le nna mamedi tlo o ithuseditse o tlo reka product because dintho tsohle tseo la e banka o rapela a kre mphomo batho ba re sebetsang ba re lwantshang ba batlang diproba ba lwanang le batho mesebetsi o lwana ka meriana mesebetsi o sebediswa meriana mamela hona le me emong a reng ona tswile something ona fana ka bopaki Sunday a rona tswile something ka private party nya high for dilemo e dutse e le teng tshwana then ba reka oil e red a reka le seseba ya ba wa di sebedisa ntwe ya nyamela o saka ba wa morapella then le mo mamedi wa Motheo FM o tshwanela o tseba di product di tolahala le ha re e setsebeletso le ha o sa kopane le batho di tolahala yes ya di teng mona mamedi a karata ndi a di hloka haholo mamedi ka Sontaha ne ke ruta ka hore rona re le baruti o tseba nna ke campaigning ya go tsetsa batho mo rena Jesu tebo nna ke campaign yes ke go tsetsa batho mo rena Jesu ke le solo ntate and ntho e tsang gore ke go tsetsa batho mo rena Jesu ama we hore rona re baruti disappoint ile batho and then re fetse batho bana le mathata bana le ditlhoko mara ke batla batho ba understand hore the reason why ke go tsetsa batho mo rena Jesu ke hore le nna ke dutse mo rena Jesu gore mo mamedi la nna o ka ndauta mara believe me ke ngwana modimo ke ntse ke dumela ho mo rena Jesu ke phulusitswe ke dumela ka pelo ya ka ke confessa ka molomo wa ka gore Jesu Kriste ke moramodi gore ka tswa nka se tloi gore mo mamedi wa ka ratang no matter Satan le baloi ba ka sebisa maemo a jwang ke dutse ka pelo ka kaofela hona le ntho e ke rata o botsa batho o ijotsa batho ke re nna ntate modimo ile a nketsa monyetla ore ke motsebe ke se ka motseba ile ntate modimo fela batho ke tsebe le bokgoni ba hae ke se ka tseba ke se ka motseba ile ntate modimo fela because it's one of the things that mathetse e re bolaileng kwa bontate moholo bontate ba rona bo mme ba rona bonkgoni ba rona ntho ne etsa ba be le dingaka tsa malapa o tlo thona le ngaka ya lelapa go etsetswa badimo hlabelwa badimo batho bana ba etsa dintho tse bana ba tseba re ntate modimo teng but the problem ke hore baruti ba ka dinako tseno ba hloleile ho hlaisa bokgoni ba ntate modimo batho ba tsebile rona le ntate modimo le hona jwale hona le batho ba ntse ba tseba rona ntate modimo and that is why hona le batho ba reng modimo le badimo gore ba dumela hore modimo is not enough that is why ba qeteletse ba se ba kentse badimo ba nta ba thusetse but badimo ba bua ka bokgoni ba yes badimo batho ba dumela badimo ba bua ka bokgoni ba badimo but ho motho ho runa bana ba ntate modimo we fail re hlotse ho yetsa ho bontsha batho especially runa ba ho tsibisa batho bokgoni ba ntate modimo wa tsaba ke ne ke ruta ka ntho ngwa ke le Lesotho ke re Moses o bitswa ke ntate modimo ba tla mo roma
Egypt ha o tlo mo roma Egypt modimo o botsa Moses re nna ke mang nka yang ho Faro ntate modimo rona ibile Moses ha ba no ngolo ntate modimo o senola lebitso la hae o Moses a re Moses e ya ho Faro ha o fihla mano ba jotse re ngwe ke nna ya neng a le teng mama modimo o bitsa lebitso la hae modimo o bua introduce lebitso la hae ba tla go jwetsa Moses refused ntate ho ya Egypt a tsamaya ka lebitso la ntate modimo ra sa tsebe le bogodi bo lebitso lena awangu o hanne ntate until how e bala Bible mo wa karata tla o bontsha hore ba be ba qetelletse ba fihlile staging sa hore ho lahlelwe melamo fatshe it was because Moses refused hore nta ke a le utlwa lebitso la ho ntate modimo ke a le utlwa but ha ke tlo ya ho Faro ke sa ka bona bogoni bo lebitso lena ntho yentse mo mamedi re Moses a ye Egypt iwa ke ka mora hore modimo a re a lahlele molamo fatshe a o fetola modimo a o fetola no a re kenya letso sefubeng a kenya Moses a kenya letso sefubeng a lentsha la tswa lena le pera le go tlisetsa le pera la fela a re o gemetsi wa tselefatse that time mamedi wa karata it was that time mo modimo na se a bontsha ability kapa ability ya hae wena mo mamedi wa Motheo FM now ntho re shapang today letsatsing lena mo mamedi re nkile pholoso ra amohela rona re le baruti re le bahlanka ba ntate modimo ra enka ka bomadima be mo mamedi ra ba di motivational speaker e di pulpiting mo mamedi una le batho ba buang ha monate ba buang ba rerang ha monate ba buang ha monate ba etsang but problem ba rerela batho mana baruti bana ba buang ha monate ka rona re le baruti ba buang ha monate ba motivating ha monate re le balantho ile nngwe wena mo mamedi wa karata re le bala hore re rerela batho ba kulang ba tlangweng ba ka tlasa di attack ba o di business tsa bona di tlangweng ba o mesebetsi ya bona e tlangweng mao bana ba bona ba tlangweng mo mamedi we are preaching for people really bala mo mamedi wa karata hore re rerela batho ba tlangweng mamedi wa karata ke batla go bontsha mamedi timana ena ya Luka chapter 4 wena mo mamedi wa Motheo FM Luka chapter 4 ke ne ke bua mantswana mamedi wa karata ke re ntate modimo o tlise morena Jesu a di ordinary mamedi wa karata go paleng go tlohle ntate modimo o tlise morena Jesu when Jesus atla lefatsheng he was just an ordinary person ha ke ne ke qala buruti I was just an ordinary pastor I was just an ordinary pastor muruti nje ya emang pulpit mane ya buang ha monate le nna ne ke le mo I've been there ke bua monate ke etsa eng ke rera ke o heleditse ke o heletsa mamedi ke tsa mapakeng tsa ditulo but the problem ke hore Jesus ha tliswa inele ho bane mo mamedi wa karata inele ho bane Satan o na sa rena a laula lefatsheng ntate moruti Jesu na tlile o tla lokola mamedi ke kopa re mathelente mane because taba tsa ka di lentseng tsatsing ka shoklang now e re Bible Jesu sa tswetse wana mamedi wa karata ha qala o tswala Jesu e re chapter 4 e re Jesu o alekwa Jesu wiswa tabi Jesu ha ya tabi he was just an ordinary person when I'm mamedi wa Motheo FM alo likwa ke diabolos ho fihlella mo mamedi verse nya o qetela mo reng verse number 13 e re ha diabolos ya qetile ho moleka ka hohla a gaohana le yena ka nakwana now Satan o lekile Jesu ho Luka chapter 4 a moleka ho fihlella a hloleha ha qetile ho moleka a sa hlolehile verse 14 e reng pomoseng e re yaba o khutlela Galilee Jesu o khutlela Galilee a tletse matla a moya o halalela a tletse matla ke yona ntho ne ke batla a tletse matla a moya o halalela mamedi wa ka ratang kopa le mamedi ha thewa ka ona matla ha tloa ka ona le hodimo o a fuwe ha qeta o lekwa ha qeta o feta di testing ntate modimo a mo fa matla ana wena mo mamedi wa ka ratang no ke batla re tlo se bona why ntate modimo ana fa morena Jesu matla ke batla re dile mo why ntate modimo ana atla tsa morena Jesu ka matla a moyala ka matla mo mamedi wa ka ratang number 1 how se ba mo mamedi verse number 18 e tla bolela obane
verse 18 re moya wa morena ke Jesu a bua mantswana Yes. a re moya wa morena o dimaka o dimaka gobane o ntlotseditse go bolela mafutsana molaetsa o o molemo ntlotseditse go rera Yo. o ntlotseditse go bolella mafutsana ka Yes. matsomo a Jesu a re moya wa modimo o O dimaka tletseng, o yeah. mo tlotseditse go rera that is number 1 but I felle mo Yes. Go patlalatsa bathopua tsa go tokologo phatlalatsa bathopua tsa topolo mamedi can I explain that anyane mamedi wa ka ratang ha e re go phatlaletsa bathopua tsa Yes. tokologo batho ha re bua ka bothopua re bua ka imphomotseng Yes. re bua ka batho ba ba thebutsweng a re etse mohlala ha o bala diketso Mark chapter 5 e bua ka monna ya neng a dula mabitleng Yeah. ya neng a thebutswe ke moya o ditshila moruti. go moisa mabitleng Yo. mamedi kopa leng go utlwa Yo. monna yenwa ya neng a dula Yo. mabitleng Yo. ke yena ke bana Jesus. ba o Jesu a buang ka bona Yo. a re moya wa modimo Ai. o ntlotseditse Yo. ba thebutsweng Yo, ho tlo ba lokolla. ho tlo ba Ah, lokolla aman. meyeng e ba tshwereng Yo. mo mamedi a ka ratang go seng hona ke ho na le motho ya mmametseng ba bang le thebutswe mo mamedi ke memeya ha le tsebe and ka bo madimabe ha le tsebe mamedi but I'm going to show you something so that you must understand hore na o thebutswe jwang o tlo bona jwang ha o so thebutswe bona monneno wa mabitleng wa John wa Mark chapter 5 mamedi wa ka ratang moya o ditshila o monkile mo dudisa ka mabitleng yes. a se thato ya hayo ra dule mabitleng but ke moya o ditshila o mothebutseng wa monka wa moisa ka mabitleng now ha wa moisa mabitleng fela but at the same time o mo tlositse ditorong tsa hae o mo tlositse lapeng la hae o mo tlositse dinthong tse moneno a neng a di rata mo mamedi wa ka ratang go sengwena go na le batho ba nkutlwang o tlositswe mo mamedi o thebutswe ha e ba o re ke leshano mo mamedi wa ka ratang why o sa sebetse mosebetsi o yetseng sekolong o ile sekolong mo mamedi o na le di-qualification but potso ke gore o kae di o sebeletsa kae Satan o tlweletse gore o ye sekolong o be le di-qualification ha qetile o thebula a o nka o beya somewhere ba bang ba lona Satan o beile locationeng you have tried everything o ile sekolong but ka bomadimabe o locationeng Satan o itse e ya sekolong ya university kata di masters tsa kata di qualifications tsa ha qetile ba re but ke tla etsa show ya hore ha o tlo ifihlela ntho o tla dula locationeng mamedi o na le batho ba ditse locationeng ka di qualifications tse kotsi ba ba mesebetsi mo mamedi wa ka ratang ba leadwa ke batho ba sena di qualifications tse ba nang le tsona mamedi wa ka ratang ko paleng kutlwa nna ke tla rera mona ke rera kerekeng amen na ke re mona radio fela ke fete jwale ka monna poso kopa fete jwale ka monna poso Jesu bua mantswana re moya wa morena o dimaka o ntlotseditse go rera go bolela mafutsana molaetsa o molemo mo lo bua ka thero ha qetile re lo lokolla bathopua mo mamedi ke ntho ene yo bo Daniel ba yentswe ya gore ba nkuwe ba iswe Babilona ba le bathopua bo Daniel ba re ba sa batlo ya Babilona empa gore ba iphumane ba le Babilona ba re ke gatelo ba le ba nkwe mo mamedi wa ka reta go seng hona Jesu ha tlotsiwa o tlotsitswe because modimo na tseba I cannot send morena Jesu a le ordinary because ona le batho ba thebutsweng mo mamedi wa ka ratang go seng hona le motho ke batlang go bua le o thebutswe hle mo mamedi wa ka ratang Satan o thebutse maphelo a lona ba bang ba lona o bohlale mara o phele bohlale ba hao ha o phele o latella bohlale ba hao because Satan o chieftain o thebutse o nkile a o be mo yena batlang teng hona le batho mo mamedi ba o Satana ba tshwere maphelo a lona now ke yana ntho ke batla go tla go yona mo mamedi wa ka ratang ba bang gale le apply le thole mesebetsi ba bang mo mamedi le a kula le robetse dipetleng ba bang mo mamedi wa ka ratang le tshwere ke le etsa di operation tsa sa le thusing ka letho because dintho tse le tshwere mo mamedi ke dintho tse ntsweng ke batho now Jesu o bua mantswana o re moya wa modimo o dimaka o ntlotseditse wetsa go rerela mafutsana molaetsa molemo ya bobedi le o lokolla bathopua ya mphomotseng ya boraro le difofu hore di tle di tutubolohe le difofu hore di tle di tutubolohe le ho lokolla ba hatelletswe o tla Jesu na tletse but ntho tsena o di etsa jwang morena Jesu di etsa ka matla ane ao a wa fuweng ke ntate modimo mamedi ke kopa o pheta hle
ha ke ne ke etsa intro ya ka mona ke itse nna ke batla go tsetsa batho morena Jesu fapana ka pela ka kaofela and I know momamedi it's difficult ona jole because batho ba se ba tetse batho ba se ba nyahametse morena Jesu but ke tlo le jwetsa something momamedi I think we failed re faitse ntate modimo mphomotseng especially rona bahlanka ba ntate modimo momamedi especially rona bahlanka ba ntate modimo re faitse ntate modimo shaba ntate modimo etse o tlisitse morena Jesu a motlatsa ka matla mo yo hala Jesu a bona hore o hloka barutwa ba hae ba beteng ba be part ho tla mo thusa mosebetsi Jesu wa ba bitsa o bala Matthew chapter 4 verse number 18 Jesu wa ba bitsa o bitsa barutwa ba hae ha bala na chapter 4 ya verse number 18 Jesu bitsa ba tshwasi ba bane ba ditlhapi ne o tsamaya le bona o batla ba mo thuse mosebetsing ona momamedi ba Jesu ha qetile o bona re Matthew chapter 10 Jesu ha qeta o bona hore se ke ba bitsitse batho bana ke bana ba tsamaya le nna ba rutwa ba hae mara ba ordinary le bona ba ntse ba le ordinary Jesu le yena a tseba hore ba rutwa ba hae ha ba tlo gona ho thusa batho ba le ordinary momamedi wa ka ratang ke ne ke bua mantswana ke ne ke re ka bomadimabe re le ba ruti kapa ona le ba ruti ba leveleng ya maphutho a bona sure ai te bona wa nkutla no ka tshisa re na le ba ruti ba leveleng tsa maphutho a bona so there's no difference and when muruti o tlo bona jwa gore muruti mophutho o leveleng ya moruti ya moruti wa hae ke hae ba ana le bothata bo a buisang pele no me mara moruti wa ya le teng yo ana le sick ai momamedi ana le dis a robala ke dithokolo se mara moruti ya le teng ana le dintho tse mo robala mara dintho moruti ya le teng momamedi wa ka rata ana le sicitho moruti ya le teng and a ya kerekeng re na le baruti re na le bahlanka ba ntate modimo ba leveleng tsa maphutho a bona there's no difference what's the difference ke di title ke mabitso a maholo now ntho e ke ne ke ruta ka yona tebo kerekeng ka sonda ke nkile o ntshwarele mamedi ke a tsaba re ka tshwana la o etsa jwale mara ke kopa o etsa ke nkile khouku tse pedi tsa dikolokoti mo mamedi wa ka ratang tse pedi ha qetile ka tse tletseng ka re banke ka re dingotse ka ntle ba re dingotse Coca-Cola ka okay ka re ka ibula yengwe ka iqhala itsa qata iqhala ka bitsa moeti itsa qata bitsa moeti ka re moeti tlo kwa ka re moeti tshwara kolokoti tsena engwe tsetse yengwe empi ka re lahla esna molemo anka yena empty iqhala I mean I laugh because empty ke botsa batho ka rakere ke re ho baneng moeti yena a lahla kolokotena ba re no ko bana haina empty haina letho ka ke re jwang because libitso ntse le le teng ka amen libitso title ntse le teng now problem re le bahlanka ba modimo ke di title tse empty now the title tse sa tshela title a huge a big title without the content momamedi ka ratang o thole motho no bitswa mama ba ka bomadimabe momamedi ka ratang ka hare a tshwariswa letho now bothata ke bona rona re le bahlanka ba ntate modimo ka bakala re we are empty momamedi re dutse ka di title tse empty momamedi tsala ba tswa ho etsa lamba motse bana ba ntate modimo ba ntse ba tloa kereke ba khotla back to dingakeng ba khotla back to badimo ba khotla back to dinthong tseo ba neng ba tswa ho tse sa kantsa ba sebeletse batho ba khotla ho tswa momamedi ka ratang ke rona le batho ba rata morena Jesu mara ba ba momamedi ma emo a ba forced-ile o motlwella ba ye dingakeng ra le batho ba ratang ntate modimo ra le batho ba dumelang lebitsong la Kriste ba ka baka la maemo momamedi ba iphumana ba etsa jwang ba gotletse dintho tsena ene momamedi ke ba sole now I don't want to blame them problem momamedi ke runa batho bana le di-title ke runa batho ba ntate modimo neng a ba tshepetse ho lokolla batho bana ho fodisa batho momamedi because motho ha kula ha fodiswe ke ntate modimo kopa le nkutla mamedi ka rata motho ha kula ha fodiswe ke ntate modimo motho ha tlamwe ke baloi ha lokolwe ke ntate modimo that is not the responsibility ya ntate modimo momamedi ka rata there is nothing you ntate modimo a etsang lefatsheng ka boyena ha iyo
mamedi kopa le nkutlwa e hleng kopa le mamela ayikho ha una le one yo ntate modimo a yetsang kae ha ba re ke leshano tsa botsa Moses if ntate modimo Moses mpho motseng le mamedi if ntate modimo ana batla ho iketsetsa dintho nka ba sa bitsa bo Moses nka ba sa tlisa Jesu nka ba sa kgetha barutwa ba hae nka ba sa etsa bo Elisha nka ba sa bitsa bo Elia nka ba sa bitsa bo Jeremiah everything eneng etswa ke batho bana ke dintho tse ntate modimo anang a ka iketsetsa tsona but the reason why ntate modimo a bitse batho bana ko ba le fela ntate modimo na batla hore ebe bona ba tlo mo etsetsang dintho tsena Hi, Mumamedi, if Mudimu ili anayetan dintom, there was no need to render Mudimu abiteba abitebo Moses, abitebo Moses. There was no need Mudimu abitebo Joshua. There was no need Mumamedi Mudimu abitebo Jeremiah. There was no need. But to show that in Totena, Mudimu, Podiso yabatu Mudimu ibele batu, deliverance about Mudimu ibele batu, blessings about Mudimu ibele batu. That is why ntate modimo a ileng a re bitsa a re tlotsetsa yona ntho ka bo madimo a be mamedi wa karetang re na le baruti ba ileng ba ithatela mosebetsi wa modimo a re qetile re na le baruti ba ileng ba tlotswa ke baruti ba bona moruti a o favor a ba sa re no wena o moruti tlotsa tsena a ba sa o tlotsa ba re wena o moruti here is the problem jwale re tlotsitswe ka bo madimo a be ha rena letho ha re kgone ho thusa batho ha re kgone ho thusa lokolla batho ba tlangwe ba le ka ra dikereke batho ba frustrated ba le ka ra dikereke now Jesu yena itse a qeta o tlotsa ha ntse etsa mosebetsi ona bona Jesu o etsa o bitsa barutwa ba hae Jesu ha ba bitsa Jesu knew tebo hore nthena yeo barutwa ba tlo tshwanelang ba mo thuse ka yona ya o thusa ya o lokolla batho Jesu Christ a tseba hore this thing ya o lokolla batho ha ba tle motho ordinary ha ba tle just an ordinary person that is why Matthew chapter 10 e re Jesu o kgetha ba leshome o bitsa barutwa ba hae ba leshome le metso e mmedi ya pele Jesu o ba yetsa ntho e entsweng ha the wa Galilee Bible ha the wa Galilee o re moya wa morena o dimaka mme o ntlotsitse now Jesu o yetsa ntwana o di disciples this time ke ena ba tlotsang o tlo ba Roma ba tlo lokolla batho ba tlo fodisa batho ba morena Jesu a tseba hore a ba keke ba gona o yetsa ba keke ba gona o lokolla batho ba le leveleng ya batho mamedi Jesu a tseba hore the disciples a keke tsa lokolla batho ba le leveleng ya batho amen mamedi ka bomadi mabe amen re relwa ke batho ba leveleng tsa maphutha wa bona ampho monna ngo a ngo eno bona o ha o tla bona hore batho ba leveleng tsa maphutha wa bona tsa maphutha wa bona ka ba ruti ba di leveleng tsa maphutha wa bona o bona ka eng ka o tshentshana ka di pulpit le maphutha wa bona en le mohlangi le moruti a emeng pulpit ya ona difference le mohlang so di jwale ke senior ke bishop ya emeng pulpit but there's no difference service ntse tshwana le yana ya beking e fitileng jana ka ono emeng tate modikone le tate go tate moruti ibile tate modikone bile powerful ibile tate modikone bile o ntonyana tse powerful yo until yo mamedi wa karata until you understand this thing is deeper amen amen mamedi ko palong kutle ka itlwala until wa tseba hoja ntho e ke rutang batho bana ba ka understand batho bana ba tlo tswa ka ramala pa ba ye dikerekeng amen ba gotlele morena Jesu amen amen because morena Jesu mbo mo tsena re mathenhle batho mo morena Jesu o bitsa barutwa ba hae o ba ne ya matla mamedi ke tlo rapella batho tsa tsene na kutla kgala rapella batho morena Jesu o bitsa barutwa ba ne ya matla yes because wa tseba ba ke ba gona o yetsa letho ba sina mali now ke ena ntho ke ratang now to show that or morena Jesu na tle fela tla restore matla mamedi wa karata ke go ba mathelo diketso be ke qetile to show that morena Jesu o na tlile o tla restore matla John diketso chapter 1 pomotseng chapter 1 ere verse 1 Theophile ya Gabane a itlwele ngwane e tlo re senyetsa nako mathala ho verse 6 so nyolwela tempeleng verse 6 ya re ha ba phuthehile ba mmotsa ba re morena
na ka nako eo o tla boelang o tsosetsa ba Israele bore o tla boela o tsosetsa ba Israele borena ha re ho bona ha le a tshwanela ho tseba dinako kapa mehla e taolong ya ntate a re ho bona ha le a tshwanela ho tseba dinako kapa mehla e taolong ya ntate empa le tla amohela matla ha moya o halalela a re ho bona ha le a tshwanela ho tseba dinako empa le tla amohela matla ha moya o halalelang le tla amohela matla the same thing eo yena ai amohetseng ke yena o ifile barutwa ba hae ke bana o ifa ba bang hape wena mo mamedi wa karata morena Jesu o tsa o ifa ba bang hape o ba fa matla mamedi wa karata ntse ke Jesu Jesu Kriste o tsibile hore re hloka matla so that re kgone ho lokola setjhaba sa hae so that ba se ba iphumana ba le vulnerable kereke ya ntate modimo setjhaba sa ntate modimo se vulnerable mo mamedi wa karata batho ba vulnerable batho ba tletse ke sona wena mo mamedi because batho ba tsietsing batho di tšhelete tsa bana di kwetswe batho ba ya lowa mesebetsing everywhere mo mamedi bana ba ntate modimo ba sokola because setjhaba sa ntate modimo se vulnerable batho ba ya jeswa batho ba tlangwe ba lora ba ja batho ba kentswe dintho ka dipopelo batho ba roba tswa le dintho and ka madima be boholo ba batho ba yetswang dintho tsena ba ya dikereke ba tsa ba rata ntate modimo ba ya dikereke mara ka bo madima be ba ya dikereke ba gotla ba ntse ba le jwale ba ntse ba na le mathata mo mamedi wa ka rata ena se yona ntho modimo re tlisa a re file morena Jesu for yona when ntate modimo a re fa morena Jesu modimo tlisa morena Jesu a le ordinary but ha qetile a mo fa a mo tlotsa that is why Jesu a bua bravely a re moya wa modimo o dimaka o ntlotsitse ho lokulla mo mamedi we are called re bitse di tso lokulla lo ho introduce sao modimo a leng sona matla ntate modimo setjhabeng sa ntate modimo ka bo madimo be ha re etse mamedi mo no teng re faith ka sehloho and the more re fail mo mamedi is the more re fail setjhaba sa ntate modimo the more re fail re le bahlanka ba modimo is the more re failang setjhaba sa ntate modimo because the more setjhaba sa ntate modimo se ba vulnerable ba kulang ba yesanda is the more ba mathelang all over mo ba ka thusalang teng batho ba mathela all over mo ba ka ba fumana nthuso mamela mpomotse morena Jesu o re ke a tsamaya ha qetile re tlo ke le fiela matla mo yo hala jwale o ba fa matla o re letla amohela matla now hobane Jesu ba tla ba amohele matla so that now le ha le siko but matla wona asale batho mamedi lo ona jole Jesu nna ke motsibi ka mahlo mare ntho e ke tseba gore matla ha ye ke wa tshwere mamedi ke batla o le jwetsa sephire that is why every Sunday lu tla mbopaki mo ha re le radio letsatsi lena ke jwetse mphomotseng ka re mphomotseng ko ba re se ra etsa bopaki ko ba shera lentswe la ntate modi re na le bopaki mo mamedi ba dintho tse cripple mo mamedi le sotho batho ba tliswa ba sa tsebo tsamaya batho ba tla ba kula mo mamedi batho ba re ntate moruti ha ke tsebo hetsa tseng ke tlangwe dilemo ke mathilo ba tla fitla onda mamedi ke ba lokola because I understand mo mamedi ke na le problem when ho sna batho ba yang dikereke but ha eba hona le dikereke tsesa ho sa yin batho ba kulang ba kerekeng ba iswa kae Mumamedi haiba batho ba kulang ba le teng ka ra dikereke tsa rona mara ho sena mohlang re ba bona ba rapelwa ba lokolla batho ba di wheelchair ba iswa kae batho ba na le mathata batho ba robalang ke dithokolotsi ha ho sena mohlang re ba bona ba lokolla mahlong a rona potso ke re batho bano ba iswa kae ba thuswa ke mane mo re bona batho ba etsa jwang ba siang dikereke ba matha ba yang dintho tsena because mumamedi batho ba teng ka ra dikereke ha ona kereke tla ntse re yona ha ina batho ba nang ba ayo mumamedi ha kena tabalo re bitswa mangerekeo but each and every church ina le batho ba kulang each and every church ina le batho ana le spiritual attack every church because everywhere mo na le motho teng ho na le spiritual attack ho na le disiki everywhere but the potso gore ha di kereke tsa rona di sa thuse batho boemo bo jolo batho ba experience boemo bo jolo ba thuswa ke bomama ke mane mo batho ba tletse
se tletseng momamedi wa ka rata ba batla nthuso yohle mo ba ka thusalang teng now ntho e ke ratang kene Jesu a sa leyo chapter 5 be re qetile mamedi chapter 5 verse number 12 chapter 5 verse 12 verse 12 ere ka matsoho a ba apostola iseng ka matsoho a morena Jesu yes ka matsoho a ba apostola yes ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata hara setjhaba badumedi bohle ba phuthehela lethuleng la Solomon verse 15 batho ba ne ba tlisa bakudi ditseleng ba ba beile dibetheng mamedi a rata se kerekeng ya ka mona le bakudi ha e qale ka nna e ne le teng le pele ke ba teng ho nona le batho ba kulang ba ntse ba le teng kerekeng efe kapa efe ho no tlisa batho ba etsang ba kulang ba ba beile dibetheng le diphateng e le hore ha Petros a feta seriti sa hae bonyane sempe sisire ba bang ba bona le bongata bo tswang metseng e ka thoko Jerusalem ba tswang di Jerusalem ba go boka ba tlisa bakudi le ba tshwenywang ke meya e ditshila momamedi ha bohle ba fodiswa ha tliswa bakudi le ba tshwenywang ke meya e ditshila sheba Jesu yentseng Jesu na tseba hore bakudi ha ba tlo kgona ho thusala unless a tlotsa barutwa ba hae number 2 barutwa ba hae ha ba tlo kgona ho lokolla batho ana le meya e ditshila unless ba tlotswa mamedi wa ka rata unless mamedi wa ka rata unless Jesu Kristo tsibile hore batho ba ke ba kgona ho thusala ka manta ma obane ke rapelletse batho TikTok ka Monday no TikTok Monday motivation ya Monday motivation nya ka mamedi ke ne ke etsa Monday every Monday ke etsa Monday motivation ho bodula pelo nya ka hore ke rapelle batho Facebook batho ba vomita ba mphile bopaki ba ntate ba ngotse motho ka ya Facebook nyaka a lo sheba Facebook nyaka mo bana mone ke apere skipper se se grey nyana o lo sheba mo hore batho ba commentile ba re hore ba thusa itse lo kae why because I understand wena mo mamedi wa ka rata more modimo ntlotseditse o lokola maphutho a meno o lokola setjhaba sa hae but ka ke ka bo madimabe ke qetile ke ka bo madimabe mo mamedi mabane ne tshela Dr. Omar ke re ke ka bo madimabe the way satana ba palang ka batho ka teng mo mamedi wa ka rata o yentse jwala ka mosadi wa phalo ya madi mosadi wa phalo ya madi satana ba petse ka yena for 12 years hona le motho ya tlotsitsweng Jesu thewile thabeng a tlotswa modimo a motlotsetsa hore mosadi yona ska ba safara Jesu na tlotseditswe phalo ya madi a tlotseditswe healing a tlotseditswe everything but re bona mosadi wa phalo ya madi anka 12 years ho le thata hore ye ho Jesu a kgetha hore a balie motho ka mothusang le hona jwale mo mabedi satana etsa jwale satana o etsa bonnete ba hore re balie batho ba tlotsitsweng se ba baleka mo mamedi re balia batho mo mabedi satana ba bile re mosadi yona wa phalo ya madi a ya hohle dingakeng a senyelwa ke tsohle tse wanang le tsona empa sa fole batho le thata for 12 years hore aye ho morena Jesu le ona jwale mo mamedi satana tsa operate jwale ka motho ka mogho satana le mohlali he knows mo mamedi hore ha o ka ya ka utlo thusala ha o ka ya ka utlo thusala mo mamedi wa karata and that is why satana o bohlale wa hana mo mamedi re kopane le batho ba ka re thusa now satana etsa wa re swapa mo mamedi mo tshwantse o yete and sometimes ba bang ba lona hona le ntho o jwetsang ka pelo ya hao ka rapelo ya hore e ya kae ba ba mo bo molore modimo o bontsha o lorise motho a ka o thusang ya kae mo mamedi ba ba lona ho thata mo mamedi nna ke tseba ka batho ba hlola ba njwetsa stratong tate moruti ke hlola ko lora hona le ke lora on rapella ke lora ke re why o satle motho ba re ha ke tsebe why ke satle mamedi wa ka rata ho fihlela re inetse re gotletse morena Jesu because matla le deliverance le healing tintse di le teng ho yena mo mamedi le hoja yena le siko batho na le batho ba modimo ntse nga ba tlotsitse a ntse nga ba tshepetse maphelo a lona mo mamedi ke ho wena o rebe o tso dutse o frustrated wa kula o matha dipetlele o nwa di treatment ke ho wena mo mamedi because o ntsona le batho ba tlotsitsweng ke go ba phamise le tsolao mo mamedi wa ka reta o bua mantswana ka moraka e re morena Jesu o tlwatsatseng nena ke dumela ka pelo ya ka ke bua ka molomo wa ka
hore o ntso le Kreste le hore o morena le mopholosi wa bophelo baka le hore o swele hore nna ke thole mohao ke tle ke bolokehe ke pholoswe mme tsatsing lena ke a dumela ka pelo yaka ke confessa ka molomo wa ka hore Kreste ntshwarele dibe tsa ka tsohle o hlakole magopo aka hobane o tswa tsatsing lena ke ngwana wa hao ke cancela dilekane tsohle tse yentsweng ka madi a diphoofolo ke etsa selekane ka madi a Kreste mamedi tshwara metsi a kwa rapela ka sepiti ke atso mamedi a re kopane ho sane tshwara metsi a wa tshele bikinyana le tswai ke a rapela mamedi ka la taxi a phase 3 phase 7 yes ka 10 o'clock ba ka la taxi tsa phase 3 le phase 7 yes and then ba thewa fela ke o jwetsa driver re ke thewa ke re ke mo November tenteng yetswe wena mo mamedi ka koloi o driver ka re Grootsley o fita limo fite mo Greek ka lefteng ya o tla senyana mano tla bona structure se so mamedi ko bonke metsi ano hao ha o qetile o kenye menwana monwana o le mong ka ra metsi ano ke kopa o rapela modimo wa ka ya phela moyo halang ke rapela batho ba kulang le ba tlangwe le ba ummeya ya bona enyahame ke ba rapela ka lebitso la Jesu modimo ka ke rokola matla ke lokola matla metsingana now modimo ka ke rapela hore metsiana a ba lokole ba tsholle ba hlatse dintho tse o satane le ba lo ba ba jitsentso ka lebitso la morena Jesu modimo ka ke kopa o yetsa mohlolo hore lebitso la o le tle le tlotliswe ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta mollo ka rametsiana papa ke le bobane ke a tseba batho ba ba tlo fola ba tlo lokolo ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta in Jesus name amen mamedi wa ka rata nwa metsi ao e re ke nwa madi a morena Jesu a qetile ba ona ha o ka utla o nyekelwa mo mamedi o bo sontso ke nya menwana meraro o e be o di malilimi la hao o bo re dintho tsena ditso di tlo intsha mo mamedi se ke tswile radio modimo go tswa le blesse re tla kopana ka o sale tebo Doko ke lebohile ho lla o semphumetseng ke kopa ho etsa announcement re na le women's conference ka di 28 e tla be le Saturday ka 10:30 then entrance fee ke 250 sister Jawukubetha o tla ba le ke ane le tshetsitswe yes ka di 28 ka di 28 tsa September ke re ke mang yes ke bone hape wa jua ka jeno Doko What you Thank you, Tebo. Mamedi, God bless you.